الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والملكوت شديد المحال، أنزل علينا كتابا مبينا ضرب لنا فيه الأمثال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من أوتي جوامع المقال وأحسن الخصال. أما بعد. Miongoni mosi Mtume Musa alayhi salam aliha akahutubilia ama bani Israil wanazoni wahe, basi wasayahutubilia yawasomesha izo yakawasomesha nzima hari mwanazoni wahe hajuha hauzisa fundi wahe suala Mtume Musa alayhi salam kumwambia, ya Rasulullah Musa, andovi ulona maarifa ulona ilmu yinji umade jumati bana. Basi Mtume Musa alayhi salam hadhani ukahulihoye mtume hadhani ukaya yedu ulona ilmu yinji, basi habeze hamba ukaya dami hadiwaza yakabala Allah subhanahu wa ta'ala hamba ukaya hujumaju ngaboju yatajomena mnaila Allah subhanahu wa ta'ala hakamta adabu kuliho habeza hafanya fijo hajibu suala utina ukaya hareje Mungu subhanahu wa ta'ala. Hajibu Musa alayhi salam ukaya, ya nabii Allah Musa, bal ngabo mnduma wangu wekao ina ilmu yinji rahanawe mru wajumparisa mahalani wekao ngabo bahari mbili ziona nao wazima nesimu ya hahe do al-Khidr neka huwasili harmaze bahari hizo mbili uono emnafi wabalia adanguha hayo majini halamu haendezahe. Basi jokabo ndo mabana wekao bwana uonge Mtume Musa alayhi salam hanjia pupa la uhanza ndiye asome kuliwa sahangoziwa malani wekao do yaliyo ajuharange mnaijana wahahe kuhamba Yusha bin Nun wa prepare mnafi wa mtia harima mnasashi Yusha ibn Nun habale mnasashi ulone fila ya hoha yaandaliwa kashilandisha hula wajuka hula kauli hata walemewa humason. Mtume Musa alayhi salam hambie mnaijana ula yakaya ya Yusha, wallahi mpaka mpakani si waswili ubahanu wekao ndeze bahari mbili zini ziona nao zirema nao ili naone bwana wewe nisome naye na nione utungu hata lesona likede hata shajame sina urejei dingoni mpaka timu waswili sisomo naye mtukufu wai. Ndizo Mtume Musa alayhi salam atomdonziani denemna ijana wala basi wende hata waswili wala mabahanu wekao ndo waliyo ze bahari mbili za kauremana. Mtume Musa alayhi salam ajihundu halemewa awamia sidawe yakabavu nibala ili yavumwembabe hasiwuha basi we yalamuha wendena handela msafara wa hao wende hata washilia hula mahala nibwekao ndo waongozi wa ukaya wajuu parisa embu mtukufuola. Basi wenda aho masoni Mtume Musa alayhi salam haremu anenzaya amba bomwa renga ula mnafi na muandalia rijerile ba sinanzaya wakati ula mnejana ula ahimiwa haishelea eza mjiria amba ya Rasulullah yojua eza jirehindu amangono balamba bahanu wekao ndobalize bahari mbili zila kauremana. Mtume Musa bana eza jirehindu ula mnafi halamuha haroho sasheni hadangwa hayo majini hendezahe ula Mtume Musa alayhi salam amba hapo naruduri rejei ula ralaya ridungole so wilo baya hapo ndo bahanu wekao Allah subhanahu wa ta'ala halikemia adi yokaya ngamjona mwanadamu mtukufu kwa hamba al-Khidr ndo Mtume Musa alayhi salam arudi hareje ula mahalani wekao ndo yalaya ndo hata wawaswili wala mbabahanu wekao ndo waleze bahari mbili zakau uremana ndo hanza watu nde mbavuni wahundu mwalimu wala halala ntinimwa mndri hula hajibihiza dara. Mtume Musa alayhi salam amri ya salam wala Sayyidina al-Khidr amjibu mabaka ebane za mazini gabo amani gabo salam. Mtume Musa alayhi salam ashangaya baada vala amamba ukaya yewe Musa ibn Amra. Mtume Musa alayhi salam ashangaya ujurongoza horohoni yewe mwanadamu wewe hajue simu yangu uje na sikarja parona na marenga nzima wala siti wandu wa mji mzima. Wakati ula Sayyidina al-Khidr harudi amamba ukaya ngebo Firauna haufanya. Mtume Musa alayhi salam azidi ushangaya yewe hajuaje wakati beshi wa Firauna. Sayyidina al-Khidr amamba ukaya ya Musa banu yahoni sazenzia yakauje banu je unione yatonone sabangwe masoya ukanije banu nijene hulinde, yani Allah subhanahu wa ta'ala yanambia nje banu njene hulinde bala bala. Mtume Musa alayhi salam atoe hadisi hamwambia ukaba ngabo mnashoni waha ya mwezi suala wa Allah subhanahu wa ta'ala anabokaya hari wewe gawe na elimu rahanami wangu mimi sinjahuba ya kwanza nije nisome nao hindi bana ndo bano umtukufu ula Sayyidina al-Khidr
amamba ukaya kuna ushinda usubiri uje subirije neza ndongo ujuko uziona homa soni rendao izo tsindongo wekao zo haki hosoni mwaho ho dhahiri shoho muoni yo haki shaizo kutuzijua raha katila mtume Musa alayhi salam amwambia karadhi ni hudunge ba gamjohushilia gamjosubiri haina taabi wekao unjohiona harimu msafara wekao uranzori ufanye bomtukufu wakati ula Sayyidina al-Khidr amwambia ukaya bon yabunga rifanya msafara hasharut Musa alayhi salam amangami tayari haina sharut ujona mbia gamjozi kubali umuhimu nga mwanzo ni hudunge nisome nawe ufundi Sayyidina al-Khidr amba idhan wa sharuti nanzao istehi ndo kaya garifanya msafara wono haina itindo bekando joshuona tishifanya utitorongoa ntutaha jawabu wala ntutaha suala wala ntuanza jelezo lahaho Mtume Musa alayhi salam hakubali baada bala al-Khidr na Mtume Musa alayhi salam wadungana wende hata waikoju shahi bahari waka wanazijana waidi baliangalawa waono al-Khidr warambu waka hanza msaada nao wakahumjua wakala mwanadamu msalihina mramu wala wali atengelea waikoju wabahiza Sayyidina al-Khidr na Mtume Musa alayhi salam basi hata wajopashia wendao kubarini watoka mnanuni ya haja ya kansi usonima emnangala waola ya sisomsonko yakaonamba maji harimwe bahari al-Khidr amba ya Musa engono hizo bekande mnanuni wala fanyao amba naam engone mnatuda maji wekao diadangu hapo msonko jumwa hemnanuni wala Mtume Musa alayhi salam amba naam wala ngesawa na elimu nloniyo uloniyo ya elimu hangu nawe na elimu ya Mwenyezi Mungu yo hamadi mnatuna maji wala wahe bahari kamili ila de elimu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yani ya Musa kana elimu hata utidhani ya ukakabati humjumwaho bahamando Allah subhanahu wa ta'ala wade mjizi na hujumwa juu gabo juu Musa alayhi salam hadiso soma basi hari mamuda mshashi wala Sayyidina al-Khidr atojuha bala harenge marito puwa ubao harimwe emnavedeti wala Mtume Musa alayhi salam hashangaya jamjibia hamba bofu eva nungofanya ewa nuwandu wekao waje warisaidia waribahiza bure harimwe mnavedeti wao ujango wamenyeleyo intinjima hata Mwenyezi Mungu katirade wakati ula al-Khidr amsheleziza ila sharuti wekao diamnika umwandoni uka ya Musa ebala njahambia ukaya kuna ushinda usubiri nami Mtume Musa alayhi salam haishelea mba ai bofu samahani baba latidiwaza njabenza nango juu yakawa no hodiwaza into hanza hangu shawi shetani waida tongeza na diwaza al-Khidr amba kutabu waendelea na msafara wende hata wasili mnamji yakakaribu wasivonti waono wanazijana waili kutabuha watoto baada bala al-Khidr hamiji emotemzi mahende hule mbabi wakatoka kutabuha habwandaya hamrenge hanja marunkuni ula hamhabashe hitwa kusinaka ola mndwaji mwananya ammono Mtume Musa alayhi salam hamajini hamba bofu ezine urendwa hewe yututoa roho watina dhambi yafanya kutoronga mwanamtiti umdhulumu mtora habure au nudhalimu ndaubi ashe ya Sayyidina al-Khidr ukomondo nitidiwaza abaha mimi njadiwaza si njema shetani washifanya bomtukufu wakati ula Sayyidina al-Khidr amwambia ukaya nje hambia ukakuna ushinda subiri nami nawe hamba ngujoni dunga ilifanya msafara Mtume Musa alayhi salam amba bofu nisamehe ba wallahi tidiwaza njavenza angalia ikasirungua tena basi naritozi ya msafara ritiutimizi wakati ula undi hamsamehe uendelea na msafara uende hata wanjia harma mji mroaji wajihundu wakananza waili watahonro mjini hula hawonsi wabamba majiwana aomba henru wale kwa jakubali wawabo wala al-Khidr anaanza angalia bavuni bala hatuna upando wanyeha wanzo udanguhe hende bala na ukalantiza rango masiwa tabotasi so shingo upando ula ili utidanguhe Mtume Musa alayhi salam hamba bofu eba nungofanyo yeritoja humjini huno tuambe warini kamba majirinwe hamba hindurile waharaya ujangu warendo zema tikerika huambia wahulibi mnariali
wakati ula Sayyidina al-Khidr aba msafara bahi ngukazo bana karituhanda mjumwa bana Musa alayhi salam na minga mjuhambia zi sababu na fanyemi kiswawa yuo na haonti pia tukawushinda wasubiri amma mnangalawa mnavedetwola sababu na mpuo bao dokaya wakaya mfaume wapeu ya kazi nangazila na ihena wakati yaona wandu walona mnangalawa mwema au mnavedeti mwema bahi eto mnenga zamvu wangu mimi tikusudi nitimnangalawa wala aibu ili eke mfaume wapeu na uvumbuli yae haone mnangalawa woi atijojiviwa naye yede mana nakamfanya shetani rashida au hifadhi mnangalawa akaona zijana waribahiza bala wala kaurumishiha wana mayatima wakaulo wanafi undawolisa wana mayatima Mtume Musa alayhi salam ambaye wa marhaba fundi wala al-Khidr endelea na mfasiriza mikisai jirisa amambo kaya amma mnajana ule maana nakampasha hitwa dokaya wala yahuwa ujukauka mujrim ujukauka pahavalo na ujukauka sababu mbabaha na mtazaha wangamie ila demana mimi nakahuja ni muhabesha hitwa ama upande wekao dora akaurudiri ushinge ili usidanguhe wala humuoni hula waka dhahabu na fedha wakamali ya bandaziwa humuoni upande ula ni mbaba mtukufu mramungu wakao hafua na iharanti wanaziwana waili mayatima tikakusudi ndudini uwahe ili wandoho mjini hula watijo mwenda mwendo warambua uka umonimo upande ula ngabo kunuzi na hizo hazonti pia njazifanya baharinga mwanzo zizifanya ha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala yode fasiri ya hemi kiswa waiona watushinda wasubiri bumwanama ya Rasulullah Musa yabo lalaunono umsafara uhisabala wala hana hanimru hanizahi وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Mtume Musa alayhi salam ambaye mnajana waha yakande naye kwamba Yusha bin Nun ya ukaya ya juhe ya mdunge mpaka mpakani wa waswili wanawekana walezi bahari mbili zirimanao ili ni waonane na mtukufu wa Sayyidina al-Khidr falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba basi Mtume Musa alayhi salam enda hata yawasili balagha wekao lezi bahari mbili zirimanao wakansiwa kwa uvumomba bibala Mtume Musa alayhi salam haremwa imnaruko wala mnafi wekao mwandalia ikishahula wajewale halamu hayo majini henza muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala aukaya kana zimshindao yende ufisho uhuisho deka dezinyama deka duana damu dezumbe hazonti pia فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا basi washilia zibahari zilazo mbili wajihunda ngao mahalani hule Mtume Musa alayhi salam ajihisi ukangena nzaya ambabomwa toa ula mnafi ramadalia rijerile banga sinanzaya rilemewa qala ara'aita idh awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wama ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba wala Yusha ibn Nun amba ya Rasulullah nguone wala mbapani wekao dora kanti lakauvumma wala mnafi halamu hayo majini hendeza na mimi
tiononziro hokana hulamwe ya Rasulullah akati ono kaulemewa kiasi kutosha pango ntodasa. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Mtume Musa alayhi salam ambie mna janaola Yusha yakaya ai yabo narudurejei bayabo ndo mabanu bekao Allah subhanahu wa ta'ala hanikemiadi ya ukaya amjoonana damine mwalimu na mroshe ya ili nasome naye. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina وعلمناه من لدنا علما. Mtume Musa alayhi salam warudi warejee hula walaya wende hata wawaswili wala mbabahanu vokao ndo waliyozi bahari mbili za kauremana haone mtukufu wala bekao ndo Allah subhanahu wa ta'ala hamba khirinji hamba irumbishinji hamba utukufu winji hamba mahaba menji wasonimwa ya kaumu ya hahe abati basi harudi hamba elimu yinji yatukana wandu wenji harimo mji wa hahe. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Mtume Musa alayhi salam amwambia hadithi ya ukaya sambila ukanga na elimu yinji rahanami wangu tija nisome nawe wa mtukufu yengojo kubali ni hudunge nje nisome nawe kwezi. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Amba bomu kuna ushinda usubiri unidunge. Wa kayfa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Ana mnajuju kwa shinda ustahamili usubiri neza ndongo bekao dojuka unaona nezifanya homa sooni izeti ndongo bekao zo sawabu uhahoju uhangalia. Qala satajiduni insha Allah sabira wala a'si laka amra. Mtume Musa alayhi salam hamjibu mambokaya bofu ngamjosubiri na haina ndongo bekao dojuka uzifanya homa sooni renda waiho lepanza bekao ndo njolibita dami nawe uhanza hamungu nami ngamjohishilia zi amri zaha hawazonti pia sina uharaya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Sayyidina al-Khidr ambia Mtume Musa alayhi salam kutabu ujo unidunga sha asharut haina ndongo ujuzi wanatizifanya utsirongowe karitimizo msafara amjana hambie sababu nafanya mikiso nafanya hayo pia. Fantalaqa hatta idha rakiba fi as-safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Yani bala Sayyidina al-Khidr na Mtume Musa walipo bariju waona zijana waili wakana navedeti nangalawa wanazijana wala wajua kawala Sayyidina al-Khidr wambuli ya dina Mtume Musa upashia harima mna jahazi wala hata wajupashia bala Sayyidina al-Khidr hanenge marito hapo bao wahe mna jahazi wala Mtume Musa alayhi salam kajashinda stahimili amba bofu ngopo bao udhulumu wanazijana wanu wisowaji wangamie wazano barini hono inti njema wanu wandu wekawa warisaidia bure karjaliba mapesa ngojo uwamenyeleye emnashombuwa hao kazirendwa hewe. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sayyidina al-Khidr hajibu Mtume Musa alayhi salam inje hambia kakuna ushinda usubiri nami wa huwa salegiri kari ngojo ka usubiri na tsawe kutukirudaza na mituhamba ukaya udaze. Qala la tu'akhidhni bima nasit wala turhiqni min amri usra. Yani Mtume Musa alayhi salam hanisomfaria ya Sayyidina al-Khidr utinlaumu bahari tidiwaza wamenjavenza nisamihi
kwezi mtukufu kamwelevu usoni mwami nsamehe bansina uzirenda tena. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. سيدنا الخضر أمتم موسى عليه السلام وسابوا انتي ما امنا جهزي ولا وانجي مجيني كاربهولا ونونا زي جنوائيلي وكوتابوا. سيدنا الخضر ende harange mzima harmuona zijana wala watoto amhabasha hito tume Musa alayhi salam ngoja shida stahamili amba bofu hewe hebano hufanya ngoto dhulumu nafusi wetina dhambi emna mwana mtiti yatuhuudhi yatona mbiarenda zabari hindu mposhe hito au nudhalimu ndawubi wonu ekomondo nitiratidiwaza abahanja diwaza amwanyo haki. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. سيدنا الخضر أرودي عم بيمتم موسى عليه السلام إنجي هم بيا وكايا كنا وشنا وسبيري نامي. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Mtume Musa alayhi salam amabokaya bofu angalia nisamehe aminga muhambokaya rangunde havasa ekatirongo watena basina ritozi omsafara ba tiutaha samahazinji. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بعد بلا ولا سيدنا الخضر hadungana na mtume Musa alayhi salam wadem jimroji watsahon ro mjini hula wabemba maji wana omba hindu wale kwa wajakubali wa wava. Sayyidina al-Khidr ndo anza tunde atunda ngabo pando wanyeha ujuka udangua hende hakatiba la rango masihu atawushe ili yarudia shingo pando ula ya urengeze ili utidangua. Mtume Musa alayhi salam hauna ajabu amba bofu azabari hindu wa upande unu bure etikeri kaunda uambia warilibi ranere hulu mba hindu rili olionga sibani walikofana nzala. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولا سيدنا الخضر أنبيا متوم موسى عليه السلام يوكايا غاريزيا ومسافara kutuni dunga ba hushilie mipaka na uhenzizayo shama mjoridino hambia entongeza na jirisa imekisa waiona hayanti. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما من جهزي ولا إما نمت عيب لوكايا وكم فوم وبيو هنا وكاتي يونا واندو ولونا من جهزي mwema atukwa mrenga zangu haizo sikusudi nitemna jahazi wala aibu ili ni mhifadhi akaye wanyiwo umayatima amasikini wakamweshi hemnangala wala hekemnangala wala harengwa kwa nahu namba hindu wale ide manana kufanya enamnaila wakati jua ya ukae kawarejei ngojonda wa mndangeze. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أممنا مناولا من نمو لكايا من ذاهنا ببهاه وكأرمار مو ni mwana ikahuwa unjuka kwa adui unjuka kukufuru Mungu subhanahu wa ta'ala unjuka kwa wapeu ya kisababu dadahe na babaye waisemwisomwi na sijuziwa ya ukaya
Allah subhanahu wa ta'ala ujikusubirisha mzazi ule ni mbaba yarudi yawabe mwanamro aji yajukua ukamra Mungu amandao yede maana anafanya shetu ndo ashila. Wa ammal jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما upande maana narudina ushinga dokaya mwone hula wandiha wakaya kunuz kalitiza mali waikao mwenye uziji habala uo mndu hazi yakamra Mungu akananaziwana wa ilima yatima harelea ukaa ngojuka hufa zika sababu hajahadzihi zimalizila ili azibwandaza humoni Mungu raula atowana waha hewala wajohu wajiwa mndu warengezi malizila wazihunde maana wafanye maisha hao haizo tirelea ukaya neranto pale ula njawaha ndo mjini hula wajoju malani wekao ndezimalizila ziliyo wajiwarenge wanawala wadhulumishihe ide maana nakarudi ni ushinga na izo hazanti pia romitai bwengalawa romiwe mwana ola romishingo pando uno zinu njazifanya uhanza hangu mimi al-Khidr shazinti kauzifanya ha amri yalawana na Allah subhanahu wa ta'ala bu Musa alayhi salam hiyo defasiri yahe miqisa na ijirisa umasooni rakauhenda watushinda wasubiri launa. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واكفنا يا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت يا ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.